Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u toku ove nedelje sprovešće međunarodnu akciju pojačane kontrole saobraćaja, a fokus ovoga puta biće stavljen na obavezno korišćenje sigurnosnog pojasa kako na prednjem, tako i na zadnjem sedištu, ali i na bezbedan prevoz dece. Ova akcija koja nosi naziv Veži pojas, veži život biće na snazi sve do 17. marta. Od 10. do 17. marta u našoj zemlji će se sprovoditi posebna akcija koja je usmerena na otkrivanje prekršaja nekorišćenja sigurnosnog pojasa i nepropisan, odnosno nebezbedan prevoz dece. Dakle, pripadnici ministarstva će u punom kapacitetu raditi na, da kažem, očuvanju bezbednosti svih vozača, ali i svih putnika, naročito dece. Nažalost, prošle godine u našoj zemlji je čak 16 dece izgubilo život. Sva deca koja su izgubila život u svojstvu putnika. Samo 3 dece je bilo u trenutku ovih fatalnih saobraćajnih nezgoda propisano prevoženo. Apsolutni imperativ Ministarstva unutrašnjih poslova jeste bezbednost dece, ali to mora da bude i apsolutni imperativ svih vozača. Iako je akcenat ovoga puta stavljen na kontrolu korišćenja sigurnosnog pojasa i bezbednom prevozu dece, pripadnici saobraćajne policije kontrolisaće i sankcionisati sve druge prekršaje, među kojima i nepropisno korišćenje mobilnog telefona tokom vožnje. Ova kontrola će, pored nepropisnog prevoza dece, nevezivanja sigurnosnog pojasa vozača, putnika na prednjem i na zadnjem sedištu, biti usmerena na jedan od glavnih distraktora, odnosno nepropisnu upotrebu mobilnog telefona u toku vožnje. Mobilni telefon, nažalost, nije više luksuz, on jeste potreba i svi ga svakodnevno koristimo, ali moramo da shvatimo da u saobraćaju to može biti kobno. U toku jedne kalendarske godine dogodi se preko 30.000 saobraćajnih nezgoda i ovo jesu sve iznenadne opasnosti. Mobilni telefon odvlači pažnju vozača sa svih elemenata bezbednosti u svakom trenutku za volanom. Stoga će pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova tokom ove akcije takođe fokusirati svoju pažnju na nepropisnu upotrebu mobilnog telefona. Od početka marta pa zaključno sa današnjim danom na putevima naše zemlje stradalo je 8 lica, što nažalost nije mali broj, ali ako uporedimo sa istim periodom prethodne godine, situacija je ipak nešto povoljnija. Reći ću vam da imamo nešto povoljnije, to jest možemo i reći slobodno dosta povoljnije stanje bezbednosti u saobraćaju, naročito kada je mesec mart u pitanju. Nažalost, od početka meseca na našim putevima je stradalo 8 učesnika u saobraćaju, ali ako poredimo sa istim periodom prošle godine, ta cifra je bila 21 stradali učesnik u saobraćaju. Kada je u pitanju godišnji nivo, takođe možemo reći da imamo nešto povoljniju bezbednosnu sliku. U istom periodu prošle godine stradalo je 91 lice u saobraćaju. Ove godine ta cifra je, nažalost, 68 do danas. I da podsjetimo da je zakonom propisano da sva lica u vozilu bez izuzetka moraju biti vezana sigurnosnim pojasom, bez obzira na to na kojem se sedištu nalaze, kao i da deca visine do 135 cm moraju da se prevoze u odgovarajućem dečijem sedištu, prilagođenom njihovoj visini i težini, kao i da deca mlađe od 12 godina ne smeju da se prevoze na prednjem sedištu. A za nepoštovanje ovih pravila zakonom su propisane novčane kazne koje se kreću od 20.000 do čak 120.000 dinara.